Bahai tongbai bayabrok khaklayo joto kaham kreng tongbai nahnai tei lamsogo norokno ani o chikon cha YouTube channel o. Bayabrok chung tabuk daily eba sal burum no phone use khlai tongmani aboni Android hinma tamo norok sawi deman bai Android tamo honi singke puila norok ni phone no sinayane faidi hinke sawi man layane Android tamo no hin tei bufru Android slamjaka. History of Android puila Android chengjaka eba slamjaka 2003 bisio Android ni ain sini okra Andy Rubin ni yaktui abono 2005 bisio thangai Google o company no paina harka tei Android no officially 2007 bisio Google ni chubachu bai launch khlaijaka tei afro no Android ni development ni bagai kwbang kok no kwcharjaka. Puila Android phone launch ungkha 2008 bisini 20 October HTC Dream mungoi touch screen phone aboni pore kwbangma no Android ni dalbedal juda develop khlaiye ketal version tikhlaijaka. Features of Android ni kwbangma dalbedal juda kwbangma interface jeng nugui mano aroni bisingo number 1 user interface Android belai naithok attractive interface provide khlaio chini smartphone aboni tui jeng Android ni use khlainani belai easy ungui thango. Number 2 multiple language support Android o kwbangma multiple language eba kwbangma dalbedal juda language Android provide khlaio. For example English, Hindi, Marathi, Bengali, Telugu etc. O multiple language tongma bai jeng phone use khlaithani kwbang kokno chubachu mano Android ni yaktui. Number 3 multitasking ungkha jeng kaisa samung khlai thani logio tei kaisa samung no khlai tongmani eba khlai manmani. For example nung tabo Google o jesa search khlaikya eba jesa search khlaitui nung music gan video aba hairok nung logio bo khnai tongmani eba nai tongmani aborok no hino multitasking. Number 4 connectivity Android ni connection rok no jeng klai use khlai mano. Android ni connectivity rok no jeng sana thangkhe kwbang kukno Android ni connectivity tongo. For example ke internet, Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, GPS, 4G, 3G, 2G aba hairok kwbang mano connectivity tongo Android ni. Number 5 applications Android phone o jeng no kwbang mano apps provide khlai rijak tongo. Android o nung kwbangma nini muchungma applications rok no bo download khlainai mano. Android o tongo Play Store default apps a apps tui user rok no permission riwo eba apps download khlairina bagui tei aro kwbangma apps provide khlai rijak tongo. Khaklaio ani o chikonsa video o ang norokno Android ni tui bini features rok tui information roman norok sawiman bai khena hinai. Tomungno ani o chikonsa information norok sawiman bai khe kaisa like redi tei comment section o comment khlai sadi norok ni bujima kok rok no bo tei subscribe khlaina tapok di bayarok hambai joto kaham kreng tongbai di.